Ćao ljudi! Za ovaj recept nam je potrebno samo 3 sastojka. Idemo na pripremu. 800 g krompira sitno isjeckati, dodati mu vegetu, mljevenu papriku, 200 g sira, ulje i sve sjediniti pa napuniti paprike koje smo prethodno odvojili od sjemena. Poredati u tepsiju, popuniti prazni prostor ostatkom fila i peći sat vremena u zagrijanoj rerni na 250 stepeni. Posuti sa još 200 g sira, 1 dec mlijeka i dec vrhnja za kuhanje. Ponovo vratiti u rernu još 30 minuta. Prijatno!